Hola. Saludos. Raccogliere. Sale qui con me. Altra camponata poi là. Devi mettere la roba.
Gari hemen, Jule! Hori hemen, mateko. Mansuri. Cantik baik. A ver, ezpatak. Hemen, beire, torri. Pero ahora bueno, madre mía, se mira el tono. Jantzu. Garoa! Ba, mira ze, etxea! Eskuik gabe, ez du balio eskuek. A ver, mira, Mikel. Despeginak, miren. Claro, eskuik gabe. Ez baduzu trampa egiten eta gainera zikintzen. Lại đi gầy anh tôi vai. Mira, suelta, igual a
Aukeratu duzu naroa. Eta gero, mutikoa? Nakai. Orduen, igendian nakaien etxera? Eta nakaiek nor hartu du? Jon. ¡Hala! Venga. Alain. Orain zu eskatziko bat. Nire txera? El equipo. Jule. Naya. Ama. Ya está. Oh, Cepallite. Bueno, urki, zorionak. Nahiago zinuen ni igual oiarra hoi baino. A ver, nor hartu duzu? Hola hartu duzu bai, baino. Gero bazkaltzera gateko noren etxera ganbarra zara, a ver. Nahiaren etxera. Eta norzu gehiago? Zer bertzerikote? Norzu gehiago ganbarzate? Alai? Eta Naiara. Bueno, pues ongi pastu. Inore. Aimar.
onak? A ber, lemizko aldia da, harpatzizune oierra edo nola? Eta, a ber, zein bar duzue? A ber, nora aukeratu duzu eta... Mutiko aukeratu dut Aimar eta neska Leire. Eta Leirek edo Aimarrek nor barkatu? Ez dakit. Hala, mirari! Orduen, igendian Aimarren etxera bazkaltzera, Xuxe! Natu zelkarro, gure zangoa! Ensalada bakarrik ez, Bai, lagune. Parte hartu den artean da? Ni Ramontxo. Ramontxo ni. Baina, nire kontu.
Saltoka, saltoka.
Para arriba, abajo, para centro y para adentro. Mika.
¿Qué quieres? Listo.
Hola. Venga, Arizkunen ordoki industrigunean Indauto tailerra. Autoen mekanika, elektrizitatea, haize egokituen konponketak. Zirriken aldaketetan eskaintza. Bigarren eskuko autoen salmentan aukera zabala. Indauto tailerra ordoki poligonoan,